turabashuhuje aho muri hose mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye, abari muri Amerika, abari muri Europe, abari mu Bufaransa, abari muri Canada, Australia, inshuti zacu muri mu Bushinwa ndetse n'ahandi. Tubifurije umugisha w'Imana kandi ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kuba kuri mwebwe. Reka nongere mbasabe nkuko mukunda kubitwereka ko muri inshuti zacu, nongere ngusabe rwa rukundo watweretse wongere urutwereke. Ukora subscribe, ukora share, kugira ngo dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza bw'umwami. Uduha comment mushima ibyo dukora, cyangwa se niba hari n'ibyo dukora mubona bitameze neza nkuko mubishaka, turabasaba ko waduha comment, hanyuma niba ari ibyo dukosora tukabikosora. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Nzanye ijambo ry'ubuhanuzi Imana ikuntumyeho. Imana intumye kuri wowe uri hano mu Rwanda, Imana intumye kuri wowe uri aho ngaho muri Amerika, Imana intumye kuri wowe uri aho ngaho muri Canada, Imana ikuntumyeho wowe uri muri Europe, Imana ikuntumyeho wowe uri aho ngaho Sudan, Imana ikuntumyeho. Imana irantumye ngo iri joro harabo ibujije ibitotsi ku bwawe. Turasoma igitabo cya Esteri ibice 6 n'umurongo waho wa mbere. Haravuze ngo iryo joro umwami abura ibitotsi. Reka dusubiremo. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge. Imana itugirire neza cyane. Aha ni ryari? Ni igihe umugabo witwa Morodekayi, Bibiliya ivuga ngo yabaga ku irembo ry'ibwami. Imana yari imwibutse, yari ari mu gihe cy'intambara. Umugabo witwa Hamani yari yamaze kumusaba, ndetse ngo yashinze urumambo ategereje ko aza kumumanika. Ariko ndagira ngo nkubwire, abantu bari bazi ko uzapfa, ntabwo ariho uzapfira. Abantu bari bazi ko birangiye, ntabwo ariho birangiriye. Nyumva neza, biravuze ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, arabyuka. Abaririmba ntibaririmba, abagabura ntibagabura, ababyinaga ibwami ntibabyina, abacurangaga ibwami ntibacuranga. Kubera iyemwa, kubera Morodekayi, kubera wowe. Haleluya! Ngo ategeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge. Icyo gitabo kitaraboneka, nta kintu cyagombaga kuba. Abwira bari muri hafi, arababwira ngo nta kindi gishobora gukorwa icyo gitabo kitaraboneka. Imana ikwizeho, akazi kose kagiye guhagarara kugira ngo Imana igutabare. Igitabo kirabumbuwe ngo winjire mu rugo rwa. Igitabo kirabumbuwe kugira ngo winjire mu kazi kawe. Igitabo kirabumbuwe kugira ngo iyo ndwara yawe ikire. Igitabo kirabumbuwe kugira ngo umarwe umubabaro. Igitabo kirabumbuwe, ibyawe byari byarapfuye, dore ngibyo birazutse. Haleluya! Ngo umwami abura ibitotsi. Hari abantu bagiye kubura ibitotsi kugira ngo winjire mu kazi. Hari abantu bagiye kubura ibitotsi kugira ngo winjire mu rugo rwawe. Hari abantu bagiye kubura ibitotsi kugira ngo utabarwe. Hari abantu bagiye kubura ibitotsi kugira ngo wambare agatimbana. Hamani yarazi ko ibya Morodekayi birangiye. Hamani yarazi ko arangije Morodekayi. Abadayimoni bari bazi ko bakurangije. Ariko umva itangazo, lantoze de benesansenimo, irebone grade sanimo. Itangazo riturutse ku ntebe y'Imana. Imana iravuze ngo
igitabo kirabumbu amateka arahinduka igitabo kirabumbu urupfu rukuwe kuri wowe igitabo kirabumbu intambara mu kazi zirarangiye igitabo kirabumbu kuba mukodesha birarangiye igitabo kirabumbu igitabo kirabumbu inzara irarangiye igitabo kirabumbu amadeni arishyuwe ndimo ndumva Imana uderebene sasikinimo hakira gutabarwa igitabo kirabumbuwe inyatsi ivuye mu biganza byawe igitabo kirabumbuwe ndabona impyiko zawe zikira igitabo kirabumbuwe ndabona umwijima wawe ukira igitabo kirabumbuwe ndabona inda yawe yakira kubyara igitabo kirabumbuwe ndabona ukora ubukwe aho muri Canada igitabo kirabumbuwe ndabona usezerana aho muri Amerika igitabo kirabumbuwe ndabona uhabwa ibyangombwa igitabo kirabumbuwe ndabona usinyirwa akira rashara beregere de sansinimo bari barakugambaniye baraguhunze abakurwanyaga baraguhunze abagusebyaga baraguhunze ibirego bakuregaga birarangiye igitabo kirabumbuwe urubanza rwawe rurarangiye ya igitabo kirabumbuwe ndabona Imana ikingura umuryango ngo ategeka nabwira ngo nta kindi kiri bukorwe nta uri bujye ku meza nta uri burye nta uri bunywe igitabo kitaraboneka bintu birahindutse bintu birahindutse bintu birahindutse bintu birahindutse bintu birahindutse ngo ategeka iryo joro ntabwo nzi ijoro urimo ntabwo nzi ijoro ufite ntabwo nzi ijoro unyumviramo uranyumva muri iri joro wawunkurikiranye muri iri joro wawuneza amatwi muri iri joro wawunyumva muri iri joro wowe turebana muri iri joro ni wowe mbwira Imana yubuye dosiye ya Imana iravuze ngo igitabo kirabumbu abari bazi gukozwa n'isoni abari bazi kumwaye abari bazi kusebye igitabo kirabumbu rambura amaboko wakire igitabo kirabumbu oh my God igitabo kirabumbu Imana ikozwe imirimo sasa hivi nasikia sauti ya kwa Mungu amefanya kazi Mungu amefanya kazi Mungu amefanya kazi kwa ajili yako sikia mama sikia baba sikia mambo yamebadilika ibintu birahindutse ibintu birahindutse ibintu rasha toketa yazidi binima igitabo kirabumbuwe ijuru rirakwibutse ijuru rirakwibutse ahantu wicaye ijuru rirakwibutse muri icyo gitanda uryamyemo ijuru rirakwibutse muri iyo hoteli urimo ijuru rirakwibutse muri icyo gihugu urimo ijuru rirakwibutse ijuru ryibutse abantu mumaze igihe mu mubabaro ijuru rirakwibutse umaze igihe mu gahinda ijuru rirakwibutse umaze igihe urwaye ijuru rirakwibutse bagusenyeye urugo ijuru rirakwibutse ijuru rirakwibutse dore amahirwe ya kabiri dore iby'Imana ikoze arabone sakinimo ijuru rirakwibutse umwana wawe arakize umwana wawe arabohotse ubuzima bwawe burabohotse Imana ikinguye imiryango Imana ihinduye amateka ijuru rirakwibutse iryo joro sa n'uwinyeganyeza uvuga ngo ijoro ribyaye igitangaza sa n'uwinyeganyeza uvuga ngo ijoro ribyaye igitangaza ihanurire ijoro ribyaye igitangaza muri iyo nda yawe ijoro ribyaye igitangaza aho utuye ijoro
joro ryaye igitangaza. Akira iryo joro umwami wabura ibitotsi, ravuga ngo nta kintu kiri bukorwe, bintu birahagaze kubera wowe. Hari abantu babuze ibitotsi kugira ngo winjire mu mugambi w'Imana. Hari abantu babuze ibitotsi kugira ngo winjire mu kazi. Hari abantu babuze ibitotsi kugira ngo winjire mu rugo rwawe. Hari abantu babuze ibitotsi kugira ngo wakire visa yawe. Hari abantu babuze ibitotsi kugira ngo uhabwe ubwenegihugu. Hari abantu babuze ibitotsi kugira ngo usinye kontera. Hari abantu babuze ibitotsi kugira ngo ibyawe byemerwe. Hari abantu babuze ibitotsi kubera urubanza rwawe. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo iryo joro, ntabwo nzi ijoro unyumviramo, ntabwo nzi ijoro ufite, ntabwo nzi ijoro rikugoye, ntabwo nzi ijoro rikubabaje, ntabwo nzi ijoro rikubujije amahoro, ntabwo nzi ijoro abantu bagushizemo. Ariko umva uko Imana ivuze. Iravuze ngo iryo joro, sa n'uwinyeganyeza uvuge ngo iryo joro. Mama, iryo joro, aho ngaho uri muri Amerika iryo joro, aho ngaho uri muri Europe iryo joro, aho ngaho uri muri Canada iryo joro, aho ngaho uri mu Butaliyani iryo joro, aho ngaho uri mu Bufaransa iryo joro, nyumva neza. Dore Imana igukuyeho uruzingo, dore Imana irakubohoye, dore Imana icagaguye ingoyi, dore Imana ihinduye amateka, dore Imana igukoreye ubukwe, dore nawe Imana iragusinyiye. Ibyari byaranze birakunze, amateka yawe arahindutse. Ndagomba dusenge. Otayas dibini sansikinimo uperegere de sa erezeregere de sa inimo. Umaze igihe warabuze igisubizo, reze de benesai. Umaze igihe ushakisha byaranze, umaze kudepoza inshuro nyinshi ushakisha ibyangombwa byari byaranze. Umva uko Imana ivuze. Iravuze ngo irabisinye. Ndabona marayika asinya, ndabona ikiganza gisinya. Hari abantu Imana isinyiye. Umaze igihe ugerageza byanga, ikiganza cy'Imana kirasinya. Ntabwo iyo ndwara izakwica. Uvuye muri ibyo bitaro, uvuye aho hantu, ntabwo ugisebye. Imana iravuze ngo igukuyeho igisebo. Imana iravuze ngo ihagaritse iyo cyamunara. Imana iravuze ngo iburanye urwo rubanza. Imana iravuze ngo amateka yawe arahindutse. Imana iravuze ngo irakwamamaje. Imana iravuze ngo iragusinyiye. Imana iravuze ngo ubuzima burahindutse. Tera haleluya. Imana iravuze ngo ikinguye umuryango. Igihe cyo guseba kirarangiye. Abari bazi ko bica Morodekayi bamanitse urumambo. Iryo joro ni ry'umwami yabuzemo ibitotsi. Umva mama, hari abantu babuze ibitotsi ku bwawe. Umva wa mukobwa we, hari abantu babuze ibitotsi ku bwawe. Umva wa mugabo we, hari abantu babuze ibitotsi ku bwawe. Umva yawe ufite urubanza, hari abantu babuze ibitotsi ku bwawe. Nasikia mafuta ya Bwana, nasikia mafuta. Alalala zaragere de sainimo. Nasikia mafuta, utukufu ya Bwana. Haleluya. Ndumva ubwiza bw'Imana, ndumva amavuta y'Imana akubohora. Imana iravuze ngo iguhojeje amarira. My God, Imana iravuze ngo iguhojeje amarira. Ndabona uhanagurwa amarira, ndabona uhanagurwa amarira, ndabona ukurwaho inzingo, ndabona usingurwa aho wari warabohewe. Ndabona marayika kubohora. Akira. Ndabona wicazwa ku ntebe, ndabona ushyirwa ku ntebe. Hari abantu Imana ihaye promosiyo, hari abantu Imana ihaye promosiyo, hari abantu Imana ihaye promosiyo. Ndabona promosiyo yawe, ndabona abantu bahabwa promosiyo, ndabona hari abapolisi bahabwa promosiyo, ndabona hari abasirikare batungwa na promosiyo, ndabona hari abantu bashyizwe mu myanya. Iryo joro amabuze ibitotsi haratangaje ngo akira. Igitabo kirabumbuwe, igitabo cy'ubukurabwenge, igitabo kirabumbuwe.
cyari kimaze igihe gishakishwa, iki gitabo kitaraboneka, nta cyagombaga kuba, nta cyagombaga gukorwa. Impamvu ibintu byari byaranze, igitabo cyari kitarabumburwa. Uko ijuru rivuze, riravuze ngo igitabo kirabumbuwe. Umwami atanze itegeko. Naomba tuombe. Nataka tuombe. Mungu amebadilisha mambo. Mungu anageuza mambo. Mambo amebadilika wakati yako. Mungu anapanguza machozi yako. Sasa hivi nakwambia kweli, mali ulikuwa, mali ulipo, Mungu anapanguza machozi yako. Imani hanaguya marira yawe. Ahantu osuri, ahantu wicaye, nakwambia kweli, nasikia sauti ya Bwana ananiambia hivi, anashuka kupanguza machozi yako. Ndumva ijwi ry'Imana rivugana nanjye ngo Imana imanuwe nakuguhanagura amarira. Ndabona igitambaro cy'umweru. Rove bene sasikota ya zidima lanchetre regre deva lomeneta ya sisikuta ya zidima. Umaze igihe usengera urubyaro. Robeni saidi minima akira kubyara. Ratukataza dobenesa. Umaze igihe usengera akazi. Atayazidi binisa akira akazi. Utayazara benema. Umaze igihe usenga reze kota ya dibinima ngo umugabo wagaruke. Rezi kota ya zidibinima. Ndabona Imana ikoze ibintu bidasanzwe. Urugo rwawe rwari rurimo intambara, ndabona Imana irangiza intambara. Imana ije gukuraho ibya mbere ngo ikomeze ibya kabiri. Mama, umaze igihe usenga, urugo rwawe rwa mbere rwarasenyutse, akira amahirwe ya kabiri. Peregrede sainimo erezere benema. Imana ije gutanga ishusho kubitagiraga ishusho. Akira, igisuzuguro kirarangiye. Niko Imana ivuganye nawe. Irede benisa. Iyi keredi Imana irayishyuye. Uyu mugongo wawe Imana irawukijije. Aya mavi yawe Imana irayakijije. Imana ihinduye amateka ku buzima bw'abantu. Imana ihinduye amateka ku buzima bwawe. Imana ihinduye amateka kuri matrisi yawe. Ndabona Imana ikora ibitangaza. Umwami abura ibitotsi, ategeka. Umva, hari itegeko ritanzwe ngo akira ubutabazi mu izina rya Yesu Kristo. Mana, urakoze. Turadesasikinimanda, turagushikuta yazidi binima. L'ontre deva ransedi binimando trere deva wini sisikuta yazidima romene dromene fa. Imana irakwibutsa. Redibini takude sainima. Imana iravuze ngo irakubohoye. Peregrede sa rezedibini mando. Imana iravuze ngo iminyuru yari imaze igihe iboshye ibiganza byawe, utajya kugira icyo wakira. Iyo minyuru Imana irayiciye. Irezeregredevo. Imana iravuze ngo ikoze kuri uwo mutwe wawe. Irekuta yazidi minima. Imana igukuye aho wari warashyizwe. Akira kubohoka. Dore ubutabazi bwihuse. Amina, 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 amina. Haleluya, amina.